Odofo yemo bibia jomo bibia kwaba Ediba African History and Heritage TV so and then so mosomfo historian Kodwajimai ena maje kunwa mede bremui na ebeshi dwumadi na se no yede ndase kese ebema oboade se na dawroma wama adepa achiyen so na ebesre oboade nchen inshura ediama African History and Heritage TV ahwefo ne atiefo nyina sebrubia yede content etuma mohwe na mo subscribe ama ahwefo ne atiefo nkaye so ehwebi na ne adisua na yede ba no efa ye nananom tachiman fo hontie tsade a yede nchia kese ebema ye nananom tachiman atrankuwa ene ye nananom ahemfo abewo tanosubini nkuru no nyina so mekire nchira ofuma nti obodom nwase branam subin so boyem tano so tano boase ede nchia be ma omu nyina efise basem ne sabre ye bekan nti na cha ya nchia be dia na chese ya ye eniamo ho kase saa so na nchia no ni piesie enkoma ye na nadoma hene our president of Bono Regional House of Chiefs na ebiso enkoma ne vice president yena na okonchredom sechiakon our tosumienu na nchiano biso enkoma yena na Dr. Afram Brempong our suma maihene odofo senior yina yenim no African History and Heritage TV so the adisua enti bomodin so be kirewadwen comment section ho na o kirewadwen so ama kasa no honte efise ebeda ho afebo odofo ena adisua no ayede ba no sene modika tumonum tuo no efa tanosubini nkura ewo ho sene ya yedika ne anya ntia no tanosubini nkura ewo Tachiman area ho ebine nchira ofuma tuobodom nwase brenam subin so boyam tano so tano boase eye nkuru mako enkono ne wo ho na sankuru we yanya ntie se Tachiman nananom atrankuwa ene santehene atwe ho manso ama santehene wini case no and therefore no santehene ninkuru saa na yate no yebenya lawyer panyimpa ono so obehuru aginam na sema o kan say oh nkuru no santehene dia asantefo bekuru ene ne kroneba. Now, ye historians, ye jumane se Tachiman ene asante ana asante hene atwe sa nkuru no ho manso na Tachiman adifo a ye de no nhwehwemu a ye ne se de ne ma Tachiman difo na fodie na chi no de ne asisi yen historian sani ye hwehwemu it's not about say Tachiman D4 keke na mum ekusi sen ene ma Tachiman D4 abakosem ben ene ta fodie no achi na fodie no so achi no anamom ben ne Tachiman atutu anamom ben ne santehene atutu afasa nkuru no eno ene ye adwuma yen historians yeye ewo abakosemu. Now ye na ye di adanse se ahini bi esore a na ye frene Bono Kingdom na ne capital eye Bono Manso anase Manso sa kingdomi etratre adehye no abewom no betutu tratran
babia nne yefre ho bono ne bono East Regions imo enti na chese sa ahenie no ne ho pompan no ebofa sa area ho nyina ahenie no ana ye bono kingdom no ono de na enye ntokwa na odi tre na shim na mom odi tututra na odi tre na shim enti obono area ho abeye bono manso bewo ana begu area ho no adehye no tututra na yesan se na be hempon ene ohena ye friend na masa amaya ono di kan di dom na be free Timbuktu no ho ebebo be ho atrase ewo amowi cave no munti no na ono ikro di kan chechire ye friend manso yesan se na owo sikanti no na ne nsa so na dehye no nyina eso enti babia dehye no betu akotena bia o de mem henene na asaman a oye bono hene enti sa kingdomi etretre kova ene mprempre bono ene bono East Regions Ashanti region babia ye friend no offense kra no ne ho pompan no bi ekova ho na se kire ne se adehye no bi ekotratra ho na bi nyina be hu se bepanin ana se behempon ene nea ote manso akunwa so no ewo bono manso na eye afe 1723 ena sante hini bia ye frɛ no Opokuwar obekuti abono manso ena kingdom no eguye ana se ahenie no ebrase na tete no okona se udi nkunima na chese ohene no ana kura wodi beso no boja padie nyina abeya odie na yempe enti Opokuwar the first okuti abono manso no nkuro binum tese nchera ofumai tuobodom nwase branam subenso boyam tanoso tanoboase sante hino Opokuwar the first ocheche sa nkuru nkun edema na trankomia nchera odemansumankwa hene ofuma ye dadoye so aba tuobodom eye nsumankwa nwase ye dadoye so aba branam ye dadoye so aba hene subenso eye ananta hene boyam asante hema tanoso ahinkuru hene ena tanoboanse nso odema ahinkuru hene sa tanoboanse nso momehwe ni sei sa nkuru we a mabobo nkuru nkono no wono ma na beje tum se beye tachiman adehye pa eye tanoboase tanoso boyam ene tuobodom se bono manso no eguye no tachifiri ekochichire tachiman ono so free tanoboase okochichire tachiman enti tachiman no ene besi manso no anane enti no nkuro bi te se tuobodom boyam tanoso tanoboase eno de beye adehye no a be free tachiman anana be wo bono manso be ditumi e wo bono manso kingdom no adehye kronkron pa ene no ewom se nchira ene ofuma enom enwase branam subenso nomne ade nyina na be nyina be hye tachiman hene no anase bono manso hene na ase nanso sa bono manso no Opokuwar wo no obekutia ma ohene no kwachi amya no ohye akomfo owui nti na chese memfa se saafo no bia no
obia akotena ne na abakosem no so saa nkyere se saafo no na bene techiman ewo ayonkofa ofuman na odane man de na so ne techiman ewo ayonkofa nkyere ne techiman ewo ayonkofa saa ena mekiri timbi ne menebi na 1723 opokuar ebe koche bonomanso na ochiche sa nkuro wi edema na hemfo no Sante hine edi sa nkuro no so up to 1874 the Sagrenti War. Atiefo muntie ni ye. Sagrenti War num ena Britain for so be kutia Asante ni bedi Asante so nkunim. Enti every 1874 eba no bia na sa nkuro wi obia ageni independence. If is any pan ye na odiuso no ono brunia be kontia no brunia be kontia no dia na chese waje wo fa hodie wonya wo fa hodie waje independence no bi be bisa se sa na tie dia eye den na ne sante hene esan claim se eho eye ne die enu hwehwemu ne mu nkyeremu ena yade bai ye nyina yedi adanse se 1874 Sagrenti War Asante Britain kotua Asante di ne sunkunim no amana na Asante edibeso anabehye Asante ndiso ase nyina obi agye ne independence ibine Gonja Dagomba Jamai Sehwinom ne ada vassal states sana broni beka no obia eje ne fa ahodi ekotra ne ba bia ibesi ne obia wo ne fa ahodi Techiman ezo eje ne fa ahodi sabre no now broni ekotia Asante ma Asante no ewiwi kurakura 1900 na friend ya Asantewa War. Inti after ya Asantewa War no de na chese Asante no eni obio Asante na jija ena ye chi Asante na your friend Prempeh the first edno course shares entino from 1900 ekono ena abrofo no 18 bahini ewo Ghana. It from 1900 up to 1935. Some Korea membo dini nyina under the indirect rule system. Abrofo no ema Techiman independent bene ne sign agreement say ya mo fa hodie 1894. In 1894 1900 na abrofo no Britain for the indirect rule system no buy no be ma sa nkura amabobo dini a ewota no subin evoli ho nyina be de koshe Techiman hinasi bio enti be kosum Techiman sa na meka no from 1900 up to 1935. How many years? 35 years. Now before the defeat of Techiman in 1723 no na nkrobinum to say tuoborom tanoboase tanoso boyam no de na beka Techiman no ho director beye adishi kronkron pa o Techiman aguya ho na ba na bewo bonomane num na nso no beda be man no de eye nchira ofuman subinso Brenham ene nwase sana ewo Committee of Privileges a book wa mebe kenkan Proceedings of the Committee of Privileges. Now in 1900 to 1935 now sa nkroi
Bruni de ko share Techimai say under the indirect rule system no. 1935 and a Bruni ba say Benko Asante Confederacy. Asante Confederacy no. Okukuru ababio. Bruni na de sanche no ba yo. Na nieti ya Bruni de Asante Confederacy no ba en say. Sabra beche sante hene prempe defense de no course yes no. Asumbi ama sante mainum da. At the same time no the British biggest investment no was enti babia na prempe Asante region no na ntokwa ho. Etisade a yemfa sante hene no mbra na yema adehia bewo the crown colony of Asante eyen prepare Ashanti region na the former Bono Ahafo region yebe friend the western province of Ashanti no yemo abodom no nyina no na benti one big traditional council yebe friend Asante Confederacy sebeyo na area hobejo na Britain for no anya kwa tutu be good no mne ne kro ne ba ede akọ adwena na etechiri no enti na nanom sinkonya 1935 na 1935 ekono eho ena Techimai na hwease efasa nkuru ya amabobodin ho ehyase na be sinkonya se ubia meka babia na osomko ansa na Britain Bruni eba the indirect rule eba ya bede amane ahemfo no binom kohyehye binom ase a tete no ye ho na besomko eno na de ntokwa eba Asanteman no enti se pese mujode a yemesi nkonwa na babia na obia asomko ansa na me Britain Bruni me ba no mayino amana akoho sanity na yenhwe. Let's talk about justice, natural justice. Now, Committee of Privileges no entrance no. The Chief Commissioner of Asante or the Committee of Privileges no something like court. Oko kan wasema na wasem na da ne amon independence. Sante hene, Dwabin hene, Aguna hene ne Adonte hene. Beina so be free Kumasi. Committee of Privileges no panel members no ba kokura ni ho no free Western province of Ashanti no beina na be free Kumasi be Kumasi ahemfo. And you can just imagine say Sante hena or no panel committee or the chief commissioner no so ti Kumasi I friend chief commissioner of Asante Dwabin hene ono so te ho Aguna hene Adonte hene no Kumasi Adonte hene no safo nyina ewu Kumasi ho enti se be di asem na decision no ekonti Asante hene uvi se bebe di atom da bi be nyentum e panel na nkasa no na emwa atentrene sa ena netie. Now, yonkoswe at some no ba ya be hwehwem no nkro binom te se tanoboase tanoso boyam ene tubodom bedie beto ba ntuo se Bruni nyambaye tieniye and even Asante enyam meto nhye bonomanso na Techimai so no na be no be ye Techimai na dehye boyam hene ede kra ka se na ono ne sie Techimai akonwa because akonwa na ede Techimai no eye ono ne wofa no ne boyam hene tano boase can the same thing so on there oye Techimai de se kronkron no som ko Techimai ansa no poku akra no ebe kontia nanso no de no kobae ne kobae ne se Chief Commissioner of Asante wanyamtum say because the argument ne say
ono Britain broni mayere hefa na osomko nyese santehene opokuara embeto nhye woso no hefa na osomko santehene opokuara embeto nhye woso no babi ana osomko no de na owo fa ahudi oho na obeto hye woso wiye no a wote udomum no osomko ho bio enti babi ana osomko ansa na ono broni ba no eho asem no oka enti ekoba asa no tanoso tanoboase boyam ene tuobodom broni no ana chief commissioner of Asante ene panel members no basema abeka ene se beno be maaye no na opoku ara abechiwe no mu enti no odba ko hihye Asante ahen fubinoma bensan kosom babia na besom kono ena committee of privileges no eyi beko against their wish beno na nye bepe se bebeko na mom broni nhyeso ene sa committee no nhyeso ene ma beko ye fe no nche nkuro binom te se nkyira ofumai nwase brana no subenso no beno beto banum tuo se opokuare ene bono manso bono wo no a nkrofota kan se techima wo no bankubi bede na betito ntokwa no bankubi a techima Asante opokuare di bono manso nkunim no na kwachiam ya na kwachiam ya awo bono manso oche akomfo no ena bechi benum se betwa na ba be frebe bomra kumase ya chi honomu enti basem ne se beno bankonto kwano bi na beti ho na basem abeka committee of privileges na nim kra na se bekra no bere hu ko bata Asante se beno bankonto kwano bi no sa Asante adi nkunim de a ene ebemfa be ho be nkobo no their own volition enti nkyira ofumai nwase ne brenam ne subi nso no bere be ho ko bata Asante hene ba bepe ene bere koy ba bepe ne bere koy according to them. Now emfa ho se ba ne bere bepe koy no committee of privileges no esan edi be ko share Asante hene ase after 1935. Now we share techima hene ahroba mo ka se Davida no kredie bi anya djuma e committee of privileges na ejuma die num nti otwen ho manso e de call West African Court of Appeal a ne won kan eno so le ya brofo no a Britain for no court enti se ya te court wo Kumasi Britain chief commissioner of Asante ene te punuti na wodi fo a automatically no se o de ko waka West African Court of Appeal a eno so eye broni kro no ane court a obedi fo nti ho nso okodi fo eno de ko Privy Council a wo London e ho so okodi fo se ono o twemanso se nkuru wi na behye na se dada no enti broni ntiase na eye ninkura na besom no anye hwe kura no tanoboase tanoso boyam eni tubonom de na bekane ho ansa na opokuar ebeto ahyebeso nanso otwen ya anye den ankusi aga eno ena ama tanosu binim hono ehonyo da bribia no eye ahimienu ewo hono. Now my wi ho na mom yem hwe ni si yem bisa ye ho se na nanom take my for use strategy papa se wo kokon anima nhyehyɛ a o de beto pono so
na odi akokono anim no eno na friend strategy now you hear me say apart from nkuro nan amabobo ta no so boyam ta no boase ene tuobodom no abe no de beye moja techiman akowia no ehu moja no ba baka no be no broni de be kohye techiman henase under the indirect rule system sane kobaye sa so na baka ne proceedings of the Committee of Privileges and then the money mean. Entina chese sam krono anya awura no mienu muntie ye between 1723 right up to 1900 or 1874 okay over 150 years now na be sam krono amabobo di be colonial master ene sante hene. And between 1900 and 1935, some Krokroya be colonial master any Techimai. So Ntibanya how many colonial masters? 2 colonial masters. A chrono nine abeye Techima this year no dear. Yebe can say Techima be colonial master in court. Enti hono banya 2 colonial masters. The 1723 no Techimai ahini no egu ya kwacham ya esha konfo no ohina obedi na kowia no ono okobo ne ho abia kakra ewo de ewo German for 20 years. Enti 1723 1743 opoku asanko tushe German so a okum German hene abokofi no ena Techima hene no obai ne obedi akowia after kwacham ya no osan eba Techima ebetoa na henie so na chese sisi bruni ba ya asante guye no wabeden Techima sankuri akoshe nase eti Committee of Privileges time no ena yesan yi sankuru no efri Techima ni suase including nkuro nan a bedie bejetum se bedie beye adeshi kronkron ewo Techima beye Techima moja no eno so abrofo na ntiase bede be koshe sante hinase ma Techima hene etwe ho amanso wanyeren wanso CD na yebisa ya ho se eye den ena Techima wan win case now ne tia Techima an win case no se sele ma modika aka no Techima asante ebeye sankro no colonial master ekopem brebi ena Techima so okoye be colonial master ebe pem brebi for about 35 years nti be kita 2 colonial masters. Now etisania watu kwane eja oyere ho na okoye no watu kwa ko trobuchiri oja oyere ho umona ko ma nomni ade ena wasanaba odu kwa na umona ko mandino afọ ba ma afoforo enti se osane ba na opeba no biwa eno eya krokro enye force ne de ko eya krokro enti bra Techima edifo na samkro no ekoshe sante hinase biwo no Techima opese uwini be back no nesese na nanom Techima fo na nka be ye ne se be krokro samkro no ahemfo no na mumensa no yanhwe ni se biwo asante ye colonial master ena Techima ko ye colonial master
enti two colonial masters no ana two colonizers ena mo pre kuro ba ko ho mo pre nkuro binom ho se nkuro no amfiri ba pem se na je se makoye akunu no mienu o mama mienu mo pre ba ko ho oba no ne betusu se ba ma asimasi ne mpe so oba na ntusu se ba ma asimasi ne mpe a oba ma no a oba no mpew na obekono ho ntokwa no oyeden okono ho ntokwa kwa enti sabra tachiman oye se obetwe nkuro nkron ho amanson after proceedings of the committee of privileges no niye nananom tetmafo esesebe ye abanye na sa mistakes no na beguso eye ne se nke sesebe bo modern convinces afo no ma beti ase se ye ne mo ne yete ha broni ba ye no mo de mo ho ebe batame mo ye ma de hye enti madawro a mo amon printing ko kan kire broni se babi odima kosha sante hina se no mompe nanka ba san kruno bemfa be destiny e shebensam se nananum tetmafo eyesa nka san kruno jebe independence banananum tetmafo anyesa ena be yi nkruno si nchense nkruno si nche no ba be betwe nkruno ho manso aso sidi enti betwe manso no a na nkruno ankasa berebe ho akobata ahemfo no a sante hende be kwa hyehyɛ na se no won se amanso wo enyede eyiskasem sam kura amabobodi nsu bia ye nketenkete enti tajuma de manso ko tabe se o twemanso agi kuro no na be no ba afọ akire e de be ho akobo sante hene se tajuma o be ko ati embio o be de nti yesro boa yen na wa boa be wo sika fom na tajuma adifo sanatia enti strategy a esen kan nananom tajuma fo use ne se ba bebe support sanku no wokokom na ba prate senhweso no se colonial master bi eduso a enya omanfoforo na be ko tia sa colonial master no ama wanya wo fa ahodi o gise wa okutia sa colonial master no Ghana ye pe independence no oman bi amfiri ba bi a mepam Britain fo amayo eye yen Ghana fo no ana esi nkete se no efiri na continent tan Britain fo ye mamom ye den emedia so bio na ye demonstration tete ye political parties ene pambe sana omani bia oman foforo abedi beso bia eye oman ma no ankasa ene prete nye bia wotenche etisa nkro ya mabobodini mrabia ni wiase ha mrabia ni Ghana ha a ebe shebe sebe nkosum sante hene se bankasa be sori gina se ne ye nko asante bio a mrabia ni wiase ha se ne be sori gina se ye nko she asante nisuasi bio colonialism atwam broni se ne ya okotia asante no a mmiri bi ba ya Ghana fo ye pam ogokos fo ye pam a okoye no neso megem fa ahudi a mbra bia ni wiase ha ne ebeka se odi ko hegi kura sante ne de ko hegi kura na onwini because slave trade, slavery, colonialism, neo-colonialism atwam wiase ha na mom ne ye hunu se ebri bia na nanom tajmafo eyi sa nkuro no sinchen beni adehye no benkasa na be ba kotena nchen etwebe ho manso etise ne ya uwo girlfriend ompra na ba ma afoforo oje no
na wo ne ba na nkasa manante wase na ujina nkyɛn wo bɔ ne ho atwede wa ha ba no be ma watum because unya asempe na bebisa no se ba simasi mama mienu hwane ye okunu na oba no koka se wo nye ni kunu a onye de unifo wadifo ebeto atum sana na num tejmafo e de ne tia na mema momfa to bi ye na tejmahine the late oko opokuare the late opokuare the second nchen ko ka kire ne se osre no na dawroma onfa sa nkuro no mano no hwe so mano no won se be video no asantefo de ye asemka na nano woko opokuare ho no akosre sa nkuro no aba asem na one sa nkuro no akansie enti sa okoya no ena sante hino opokuare kan se o mate ase ko na kofa nkuro no ba ene nkuro no be kan se ye nte ase ye mesho titma hina ase a nga obere go bitma force ba nga udim am force wo enti no esese sa nkuro no ba be prete ben pass asante ncheso se ase a be prete na colonialism atwam enti sante hine ka se hoye na sase beye na dehye beye ne nkwa se wakwa tibenti a enye nokre eye ba ne bede be pa bebo ho enti sankro we nkyira ofuma ntu bodo ho ase branam su bi nso boyam ta no so ta no boase senne adehye abewo ho be so original se ye nkwa sante biwa sante hene e de be ko hegi kro be difo because sante hene sagranti wa Britain for ebe to share also number kutiao esisa o nananom apemprane edikoyo over 150 years they have returned them but the aba oti ase aden na obidie ne sante hene also ba koche no 1723 na wa behye wase na o kan se o mehye wase bi o penefa ahodi a eno de ubetuma ka se wonfa ma no ana court bi ebe huru dia mo se there be say nipa no still on tonko so entran kwa sumu never in conclusion no ni amata no subirim cruise amabubu eso nyono se benu benya chance emfa ba be destiny ehye bensam se ye de tintontan ye nkwa asante bio sebe de be shebre shebensam se ye de ye nkwa asante bio ya sa se ne sante hene de enti ye nko bio ye ne ye kosomo ye jai okochi ye kura ma nne ya party ye pay independence na behwe na utam tutunsan etwetwere ho nkrata de ma ban e de bi ko Britain broni kura ho koto e woga na be bi ekoba bia na be kase ye transe adi kwi ye nkoshe sante hina si biwa my brother sante hina di no court in Ghana and no court in the world any bi wura ama sante hina say safo no eza nkoshe nkwaso mu odofo African History and Heritage TV. Ye TV so de abakosema krojen ope abakosema krojen a yemframu nam no kore kawom dia ye TV so. Enti minima sam no beba wiye no odofo subscribe na share. Nama atifo ne adofo nkaye ente nkabobi. Ni America ne se enya nhye adehye no a bewo sa nkuri so no. Enya nhye se sante hina beko achi binti chinchin abenkoshe nase sebe ehye nase a bene bepe eye bepe ne bedeko ena number 2 se tejma hine ene ba nkasa tejma hine fi se ne dom ne won na opese one be etu anamombo mu a one ba nkasa ma ba ntiase se
bebetwe ho afri asante nhyeso ase a na obefobachi atwe ho manso a enyade a tetmahene ebe sosidida na mum adehye no atoba nuntuo se enetintuntan yenko asante biwa. There is no court in this world ebe wu ede amasante ne say tentenchen asafo no enko hyenase Davida odofo subscribe na share na ma afoforo so enya kasebo binti na wei mefa sa kwanye wei so atu me nananom ahemfo a beda so te Asante Confederation no hwe modie abefo kasafidie ntenten so Asante bloggers sebe ka bonofo ho asema hwe atemnidie abonofo yenkwasiafo benim nyansa o de hwe comment section ho mo ye nonkofo enti se o ye hene a ofiri bonomanim ha na wote Asante Confederation Asante My Council na santefo mfa buo emma bonofo be di bonofo atemo a na uhu a ana wote a oho ye wosan usa wona na be di watem entiti a wotim no kura be mu ti a wotim no be mu otiase onim se na kwado wachi no mumpem e na still a order to do so na independence in danger is better than servitude in tranquility. Na wiasim o pese nipa buwa jese o original waka na opusu ho ansa na nipa bu enti motete be cancer no mu a besere ho besere bonofo madehye no samonso besere hu bio besere hu bi belmoye toys kokosati okasa kire bonokyerefo a otena babuo nananum a motim a moye bonofo mabu mu be momfa nko adwenwenim na nipa se opese o develop ekowani mu a jese wow unya self confidence se wow di ho so wow betuma ye bibi na berbia o mabi dictate ma na obubofia obuwa mamre bofia obu kasa bofia na osro kasa o kasa ye bebe na osrewa o de ko abefu kasa dintin so hey bro be kasa bebe Asante for kasa o be kasa bebe Asante bloggers look at the derogatory remarks that they pass about Bono people na so sorry na wo hene no o sa nkotena Asante hene ne council mu wono na de hye no atenidie na be du no o ka ho anase won ka ho o ka ho obanyansafo yibunbe enka na sem nananom mabumbe a high African History and Heritage TV subscribe na share na ma afoforo nso enti kasebo bi me de kasebo no besia me damase me mamoni tie adehye